bali bin su thu ngam su nama mga IDP talaray tamat pi tambal dangam nong kababit am tajung pi kasyong pi Hadin bunsnem baki paidbah akham tam ki samla ki badon sap ha ka jingyel kai football kapa kila ap ya ka jingyel kai ka babiang menta ka sngi ka Ri Bhoi District kalayo ya ka madan artificial turf ka nyngkong ha ka district kata ha ka snung Umbuda Nongpoh ka balong ru ka weina ki sinjam ha ka jingpenroy ya ki kamyel kai sports ha ka district ya kane ka madan lawan ban plie paidbah do menteri ka sarkar jilla uba sustain sotun uba depet ya ka tanat community and rural development CNRD general administration department GAD bat secretariat administration department ha kane ka sngi laya senran lang daw MLA ka Nongpoh uba mineral bonds im kuntup ya MLA ka umroy uba daman bait lamare MLA ka maukenrew uba bante dor lengdo MLA ka soyong uba sensyar kupar roy lengdo thaba MLA ka shilla uba balajit kupar senrem MLA ka kliriat uba kermen shilla bat MLA ka ranikor uba pius marwing laya don langru ka MDC ka Nongpoh ka kongrona khamdej u deputy commissioner ka Ri Bhoi District u Dr. Abhishek Saini u superintendent of police ka Ri Bhoi u Giri Prasad u president ka Meghalaya Football Association uba hamlet doling rengkat ki officer sarkar ki nong yalam snong ki paidbah lem bar ki khna school ya kane ka madan artificial turf la teleng ba ka state planning scheme jong ka sarkar Meghalaya ha ka jinglut ka ba shipo point khandai lai klor ya ka te ka jingpentre ya kane ka project la penyan bat pengor da ka state sports council of Meghalaya ka jingpli ya kane ka madan hadin jan arsnem nadu balabu yau maunong rim jong kane ka project da menteri ka jella Konrad Konggal Sangma ha ka santri ulber hajar apusau bat kumsi benta ban penpu penping ya kane ka sngi ala penlong ru ya ka jingyel kai paralok hapdeng ka MLA 11 bat ki officer 11 ka bala penlong ya ka jingyelang bakan long ka ba shongshit bat habakut jong ka jingyel kai ka kunhun jong ki officer kala penlimno ya ka kunhun ki MLA dalai la ka we apo jong ka Ri Bhoi Baluso Manai Bijiro, your Honorable Chief Minister, for the overall development and commitment to develop different sports activities and take the youth forward for each and every individual events, the skill that all the players, boys and girls, from Ri Bhoi District and the state as a whole. This shows the commitment that the MDA took since 2018. The MBA 1 and then now MBA 2 up to the present day. The government achievement compared with different activities, especially with sports. There are many projects that have come up. Your projects, Kai projects, artificial turf, mini stadium, futsal, basketball, badminton court, indoor stadiums, athletic tracks, swimming, natural turf. Total together, kalau Tagitan kilomang baru, ilapoi chispa, laipo, pradali,
kita ki different types of kita ki judge programs development infrastructure ibarat sorkar terhadap pantai nak berita kuno bang ayat ikut sama ibarat hari sab yuki hari kaum sports lagalong ke football lagalong ke basketball lagalong ke cricket lagalong ke hockey lagalong hari indoor sports badminton table tennis ataupun tadadad. Hari ini banyak menang ringkat bagi baru kebenaran hari ini yang kami saki ya ketika jumlah paidbah yang ke first artificial turf hapo jauh ketika district hapo Nongpoh. So, Balbin Pau dan Ketin Sopen yang Kamoro Umbuda Management Committee Kumula Penso Balbin Pau di local MLA Bagi Ritskam Bagi Lima Ketin Preston Bagi Lima Kata Ketin Trelan Lima ketika management committee, ringkat pada administration, ringkat pada sports department, ringkat pada local representative jompi, bala penurun yang ketika first artificial turf football turf apa jauh ketika district hamil pun Nongpoh. Ketika jingkong JM kaset kabar sokar kalai nak bertajubi. Ada ketika aset kabar don hari apa mau kumpulan kalau kita joy nak mencari pun sama jom kata Ri Bhoi District ibarat ini kanang mikisi ikut sama nak kata Ri Bhoi lalu dikentai dan disenang ilahan penepau dari haki kami kai ibu bapa hamtam football